Maxaa af Ingiriisi lagu dhahaa waa meeqo saac? What time is it? What time is it? Waa 4 saac. It's 10 o'clock. It's 10 o'clock. Cunto nuucee ah ayaad jeceshahay? What kind of food do you like? What kind of food do you like? Waxaan jeclahay miraha. I like fruits. I like fruits. Filim nuucee ayaad daawataa? What kind of films do you watch? What kind of films do you watch? Waxaan jeclahay filimada akshanka. I like action films. I like action films. Sidee baad shaqada u aadaa? How do you go to work? How do you go to work? Waxaan shaqada ku aadaa tareen. I go to work by train. I go to work by train. Wakhtigee baad kacdaa? What time do you get up? What time do you get up? Waxaan kacaa xilli hore subaxdii. I get up early in the morning. I get up early in the morning. Wakhtigee baad quraacataa? What time do you have breakfast? What time do you have breakfast? Waxaan quraacdaa 3 saac subaxnimo. I have breakfast at 9:30 a.m. I have breakfast at 9:30 a.m. Meeqo saac ayaad kacday shalay? What time did you get up yesterday? What time did you get up yesterday? Waxaan kacay 1 saac shalay. I get up 7 o'clock yesterday. I get up 7 o'clock yesterday. Halka aad nagala socoto waa xarunta waxbarashada ee Irmaan. Mahadsanid.